ninde ushobora gusimbura Papa Francisco ku mwanya w'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi n'umwepiskopi wa Roma? Ndabasuhuje kandi mbahe kazi ku muyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV. Turi tariki 21 ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Saa 3:45 za mu gitondo nibwo twumvisha inkuru y'akababaro iturutse Vatican ivuga ko nyir'ubutungane Papa Francisco yitabye Imana. Ni amakuru yacicikanye ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko byose biyakesha ikinyamakuru Vatican News, ikinyamakuru cya Kiliziya Gatolika ku isi. Itangazo ry'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda naryo ryaje rigaragaza ko nyir'ubutungane Papa Francisco yitabye Imana. Ni itangazo ry'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda rifite umutwe ugira uti gutangaza urupfu rwa Papa Francisco. Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda yarekeye Episkopi wa Kigali akaba na Perezida w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda afatanyije n'Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda, ababajwe no kubikira abakristo bose mu Rwanda urupfu rwa Papa Francisco, umwepiskopi wa Roma, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, watabarutse mu gitondo cy'itariki ya 21 ukwezi kwa kane 2025 ku isaha ya 8:35 i Roma mu Butaliyani. Mu buzima bwe bwose yakoreye Nyagasani na Kiliziya, arangwa cyane no gukunda abantu bose, cyane cyane abakene, intamenyekana n'abari mu kaga. Adusigiye urugero rwiza rw'umwigishwa w'ukuri wa Yezu. Turagije roho ye urukundo n'impuhwe by'Imana. Arasaba amaparuwasi Gatolika yose yo mu Rwanda kuvuza inzogera zimenyekanisha icyunamo. Arasaba kandi muri buri diocese gushyiraho gahunda yo kumusabira kugeza ashyinguwe. Akomeje kandi abakristo bose n'abandi bantu b'umutima mwiza binjiye mu cyunamo kubera urupfu rwe. Turangamiye twese Kristo wazutse. Bikorewe i Kigali kwa 21 Mata 2025. Antoni Karidinali Kambanda niwe wasinye kuri iri tangazo. Mu Rwanda igitangazamakuru cya mbere cyantangaje inkuru y'akababaro ya nyir'ubutungane Papa Francisco ni ikinyamakuru cya Iseka News. Iki kinyamakuru cyayitangaje isaa 2:06 za mu gitondo. Cyagize kiti Papa Francisco yitabye Imana kuri wa mbere wa Pasika tariki ya 21 Mata 2025 afite imyaka 88 mu rugo rwe i Casa Santa Marta i Vatican. Ku isaha ya 3:45 z'igitondo cy'uyu wa mbere wa Pasika, Kardinali Kevin Farrell Camerlengo w'ibiro bya Papa yatangaje urupfu rwa Papa Francisco muri aya magambo: bavandimwe n'akababaro kenshi turabikira urupfu rwa Papa Francisco. Ku isaha ya 8:35 mu gitondo umwepiskopi wa Roma Papa Francisco yatashye mu rugo rwa data. Ubuzima bwe bwose yakoreye Nyagasani na Kiliziya. Yatwigishije gushyira mu bikorwa imigenzo myiza y'ivanjiri mu budahemuka no gukunda abantu bose, cyane cyane abakene n'intamenyekana. Twishimira urugero rwiza yaduhaye nk'umwigisha w'ukuri wa Yezu. Turagije roho ya Papa Francisco urukundo n'impuhwe by'Imana mu imwe mu butatu butagatifu. Nyuma y'iki kinyamakuru cya Iseka News, ibindi binyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda byakomeje kugenda bivuga kuri iyi nkuru, ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye yaba ibikorera ku maradiyo ndetse n'ibikorera ku buryo bwa televiziyo, yewe n'ibyandika. Abanyacyubahiro batandukanye baturutse imihanda yose y'isi bohereje Vatican ubutumwa bw'akababaro bwo kubihanganisha. Ikinyamakuru Kinyamateka nacyo cyanditse inkuru kiha umutwe ugira uti isi yifatanyije na Vatican nyuma y'urupfu rwa Papa Francisco. Cyakomeje kigira kiti Papa Francisco wari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yitabye Imana kuri uyu wa mbere wa Pasika tariki ya 21 Mata 2025 afite imyaka 88 mu rugo rwe i Casa Santa Marta i Vatican. Ku isaha ya 3:45 z'igitondo cy'uyu wa mbere wa Pasika, Kardinali Kevin Farrell Camerlengo w'ibiro bya Papa yatangaje urupfu rwa Papa Francisco muri aya magambo: bavandimwe n'akababaro kenshi turababikira urupfu rwa Papa Francisco. Ku isaha ya 8:35 mu gitondo umwepiskopi wa Roma Papa Francisco yatashye mu rugo rwa data. Ubuzima bwe bwose yakoreye Nyagasani na Kiliziya. Yatwigishije gushyira mu bikorwa imigenzo myiza y'ivanjiri mu budahemuka no gukunda abantu bose, cyane cyane abakene n'intamenyekana. Twishimira urugero rwiza yaduhaye nk'umwigisha w'ukuri wa Yezu. Turagije roho ya Papa Francisco urukundo n'impuhwe by'Imana mu imwe mu butatu butagatifu. Nyuma yaho inkuru y'urupfu rwe imenyekaniye, abantu b'ingeri zinyuranye bahise batangaza ndetse batangira kohereza ubutumwa bwo kwihanganisha Vatican n'umuryango wa Kiliziya Gatolika muri rusange. Bamwe mu bari bamaze kohereza ubutumwa igihe iki kinyamakuru cyandikaga iyi nkuru bagaragaza ubutumwa bw'akababaro harimo umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika DJ Vance wari uherutse kwakirwa na Papa Francisco, Minisitiri w'Intebe
w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni ndetse n'abandi batandukanye. Ibiro by'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Maison Blanche nabyo kuri Twitter byanditse bigira biti urukira mu mahoro Papa Francisco. Uretse abayobozi kandi inama z'abepiskopi mu bihugu bitandukanye byamaze gusohora inyandiko z'akababaro n'icyo Papa Francisco azibukirwaho. Hamwe na hamwe izo nyandiko zigaragaza uko Kiliziya mu bihugu byabo twitwara muri iki gihe cy'icyunamo mu bakristo Gatolika. Mu Rwanda paruwasi zose zasabwe kuvuza inzogera saa 6 z'amanywa y'uyu wa mbere mu rwego rwo kumenyekanisha icyunamo. Papa yajyanywe mu bitaro bya Agostino Gemelli Polyclinique ku wa gatanu tariki ya 14 Gashyantare 2025 nyuma yo kumara iminsi arwaye inkorora. Uburwayi bwa Papa Francisco bwakomeje gukara buhoro buhoro. Abaganga be baza kumumenyesha ko afite umusonga wo mu bihaha byombi, pneumonie bilaterale. Ku wa kabiri tariki ya 18 Gashyantare 2025 nibwo babimumenyesheje. Nyuma y'iminsi 38 ari mu bitaro, nyakwigendera Papa yasubiye mu rugo rwe i Casa Santa Marta ruri Vatican kugira ngo ariho akomereza kwitabwaho no gukira neza. Mu mwaka w'1957 ari mu myaka 20, Jorge Mario Bergoglio Papa Francisco yabagiwe mu gihugu cye cy'amavuko muri Argentine kugira ngo akurweho igice kimwe cy'uruhande rumwe rw'igihaha cyari cyarafashwe n'indwara ikomeye y'ubuhumekero. Amaze kugera mu zabukuru Papa Francisco yagiye arangwa no kurwara indwara zifata ubuhumekero kenshi ndetse yigeze no gusubika uruzinduko yari yarateganyije kugira muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu Gushyingo mu mwaka w'2023 kubera ibicurane no kubyimbirwa mu bihaha. Muri Mata 2024 nyakwigendera Papa Francisco yemeje igitabo gishya cya liturujia cy'imihango yo gushyingura abapapa kizayobora misa y'ishyingurwa rye. Ariko kugeza ubu igihe cy'iyo misa ntabwo kiratangazwa. Iki gitabo gishya cya kabiri Ordo Exquiarum Romani Pontifici cyazananye ibintu bishya byinshi, harimo n'uburyo ibisigazwa by'umubiri wa Papa bigomba kwitabwaho nyuma y'urupfu rwe. Papa Francisco kumusezeraho bibera muri chapelle aho kubera mu cyumba yapfiriyemo umubiri we kandi uhita ushyirwa mu isanduku nk'uko byatangajwe na Archiepiscopi Diego Lavelleri, umuyobozi w'imihango y'ubutumwa Maître de Cérémonie Apostolique. Papa Francisco yari yasabye ko imihango yo kumushyingura yoroshywa kandi kibanda ku kwerekana ukwemera kwa Kiliziya mu mubiri wazutse wa Kristo. Archiepiscopi Lavelleri yagize ati umuhango wavuguruwe urashaka kugaragaza ko gushyingura Papa w'Abaroma ari uw'umushumba n'umwigisha wa Kristo kandi atari uw'umuntu ukomeye w'iyisi. Mu buryo butandukanye n'abamubanjirije Papa Francisco azashyingurwa muri Bazilika ya Santa Maria Maggiore mu gace ka Esquilino muri Roma. Papa Francisco yitabye Imana nyuma y'amasaha make yakiriye abakristo b'abagatolika bari bateraniye ku mbuga ya Mutagatifu Petero kugira ngo bamubone ku munsi mukuru wa Pasika. Yatanze umugisha wa Urbi et Orbi aturutse ku muryango urebana n'imbuga nyuma ya misa yo kwizihiza uyu munsi mukuru wa Pasika. Asubiye muri Bazilika ya Papa Francisco yagiranye ikiganiro gito na Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance wari kumwe n'umuryango we mu mujyi wa Roma kwizihiza Pasika. Ibi byabaye ejo ku cyumweru tariki ya 20 ukwezi kwa 2025 ku munsi mukuru wa Pasika. Vatican yatangaje ko uwo muhuro wamaze iminota mikeya. Papa Francisco yabaye Papa wa mbere uturutse hanze y'Ubutaliyani mu myaka 130 mu myaka 1300 yari ishize. Mu myaka 1300 yari ishize ubwo yatorwaga mu mwaka wa 2013 ngo asimbure Papa Benoit XVI wari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ninde ushobora gusimbura Papa Francisco ku mwanya w'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi n'umwepiskopi wa Roma? Reka turebe bamwe mu bakardinali bakekwa ko havamo umwe wasimburanya kwigendera Papa Francisco ku mwanya ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ya Roma. Tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 ikinyamakuru Iseka News cyanditse inkuru ivuga ngo ninde uzaba Papa w'ejo hazaza abakardinali bashobora gusimbura Papa Francisco. Reka twifashishe iyi nkuru. Papa wa 266 wa Kiliziya Gatolika ku isi
Papa Francisco yitabye Imana kuri uyu munsi wa mbere wa Pasika tariki ya 21 ukwezi kwa kane 2025. Mu bakaridinari bashobora gusimbura Papa nk'uko iki kinyamakuru cyabigarutseho mu kwezi kwa kabiri tariki 23 ku mwanya wa mbere haza Kardinale Pietro Parolin nk'umunyamabanga wa leta wa Vatikani kuva mu mwaka wa 2013. Pietro Parolin imyaka 70 ukomoka muri Veneto mu Butaliyani niwe mu Kardinali uza imbere mu nama y'abatora. Parolin amaze igihe kinini afatwa nk'umuntu w'inyamibwa i Vatikani. Yagizwe umukardinali mu mwaka wa 2014 kandi afatwa nk'umukandida ukomeye wo gukomeza umurage wa Papa Francisco. Umukardinali wa kabiri ushyirwa kuri uyu mwanya ni Kardinali Peter Erdo. Uyu akomoka mu gihugu cya Hongiriya, afite imyaka 72 y'amavuko. Yahoze ari perezida w'inama y'episkopi y'Iburayi. Kardinali Erdo kandi ni archiepiskopi wa Esztergom Budapest muri Hongiriya. Yagizwe umukardinali mu mwaka wa 2003 na Papa Yohani Paulo wa kabiri. Ku mwanya wa gatatu haza Kardinali Luis Antonio Tagle. Umwe mu bakandida bakomeye muri Aziya ni Kardinali Luis Antonio Tagle ukomoka mu gihugu cya Philippines. Ku myaka 66 Tagle azwiho uburyo ashyira imbere imiyoborere ya gishumba no kuba huje imitekerereze na Papa Francisco mu guharanira impinduka. Yabanje kuba archiepiskopi wa Manila kuva mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2019 mbere yo kugirwa prefe y'inama y'iyogezabutumwa ku bakristo. Muri 2020 yagizwe umukardinali w'umwepiskopi, bigaragaza uruhare rwe mu miyoborere ya Kiliziya. Tagle aramutse atowe yababaye Papa wa mbere ukomoka muri Aziya, ibintu bidakunze kuba muri Kiliziya Gatolika. Ku mwanya wa kane haza Kardinali Matteo Zuppi. Kardinali Matteo Zuppi ufatwa nk'uwakundwaga na Papa Francisco ni perezida w'inama y'episkopi Gatolika mu Butaliyani kuva mu mwaka wa 2022 muri Gicurasi, ndetse akanaba archiepiskopi wa Bologna mu Butaliyani. Uyu Mutaliyani w'imyaka 69 y'amavuko yagizwe umukardinali na Papa Francisco mu mwaka wa 2019 kandi kuva ubwo yagiye yoherezwa na Papa mu ngendo nyinshi ku isi. Muri zo ngendo twavuga nk'izo yagiye mu butumwa bw'amahoro muri Ukraine aho yahuye na Perezida Volodymyr Zelensky, ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhura na Joe Biden wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa gatanu mu bakekwa ko havamo usimbura nyakwigendera Papa Francisco ni Kardinali Raymond Leo Burke. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizigeze zigira umupapa na rimwe, ariko Kardinali Raymond Burke abonwa nk'umukandida ukomeye watorwamo Papa. Burke wahoze ari archiepiskopi wa Saint Louis yaranzwe no kunenga amavugurura ya Papa Francisco ajyanye n'ishyingirwa, kuringaniza imbyaro ndetse n'ayarebana n'abahuje ibitsina. Burke yagizwe umukardinali na Papa Benedicto wa 16 mu mwaka wa 2010. Kugira ngo Papa aboneke ariko atorwa mu byo bita conclave papale. Muri Kiliziya Gatolika itorwa rya Papa ni inzira yihariye ikurikizwa igihe umuyobozi wa Kiliziya Gatolika atakiriho cyangwa atagishoboye gusoza inshingano ze. Uburyo bw'iryo tora bumaze imyaka irenga 800 bwitwa conclave y'abakardinali cyangwa se ukwifungirana kw'abakardinali. Ubu buryo bwa demokrasi bufite amategeko bushingiraho hagamijwe guhitamo umuyobozi uzayobora Kiliziya Gatolika ku isi, aho hatorwa mu byiciro byinshi kugeza habonetse amajwi ahagije ku mukardinali umwe. Amategeko y'ubu buryo ateganya ko abakardinali bemerewe gutora ari abatarengeje imyaka 80 y'amavuko. Nta myaka ntarengwa yagenwe ku muntu ushobora kuba Papa, kuko nka Papa Francisco yabaye Papa afite imyaka 76 y'amavuko. Ubu akaba yitabye Imana afite imyaka 88 y'amavuko. Benedicto wa 16 we yabaye Papa afite imyaka 78 y'amavuko, ayobora imyaka 8 mbere yo kwegura afite imyaka 85 y'amavuko. Dore uburyo rero bwo gutangira aya matora. Ibikorwa by'amatora bitangizwa na misa idasanzwe ya mu gitondo. Nyuma y'iyo misa hatangazwa amagambo agira ati extra omnes, bivuga ngo abandi bose basohoke, maze abakardinali bakarahirira kubika ibanga. Nyuma y'ibyo abakardinali bose bafite munsi y'imyaka 80 cyangwa bemerewe gutora bateranira muri Chapelle 16, ikaba ariyo yakiriye conclave zose kuva mu mwaka wa 1858. Bahita bakingiranwa muri conclave kugeza igihe bahisemo Papa mushya. Icyumba baba barimo nta koranabuhanga cyangwa se itumanaho ry'ibyuma riba bihari. Nta cyizere kiba gihari
ko icyiciro cya mbere cy'amatora cyatanga umusaruro uwo munsi. Hakoreshwa ibiganiro, amasengesho, kwitekerezaho kugira ngo abakaridinari bagabanye urutonde rw'abashobora gutorwa. Hatoranywa abakaridinari 9 bo kuyobora amatora, 3 baba abagenzuzi b'itora, 3 bandi bagakurikirana ibijyanye n'amajwi, mu gihe abandi 3 bagenzura niba byakozwe neza. Papa atorerwa umwanya we ari uko umukandida umwe abonye 2/3 by'amajwi. Iyo bigeze ku cyiciro cya 34 cy'amatora, hatorwa hagati y'abakandida 2 ba mbere babonye amajwi menshi mu cyiciro giheruka. Icyakora hari ubwo amatora yihuta mu gihe hari umukandida ukomeye wigaragaje. Mu mateka amatora ya Papa yatinze cyane mu kinyejana cya 13, aho yamaze hafi imyaka 3 kubera impaka za politiki. Muri icyo gihe abakaridinari 3 bapfuye bari muri conclave. Nyuma ya buri tora impapuro z'amajwi zitwikirwa muri chapelle 16. Iyo hazamutse umwotsi w'umukara biba bivuze ko nta papa wabonetse. Iyo umukandida umwe amaze kubona 2/3 by'amajwi ababaye papa mushya. Umuyobozi w'abakaridinari amuhamagara imbere akamubaza niba yemeye inshingano. Yasubije yego, ahita ahitamo izina rya gishumba azakoresha. Nubwo papa afatwa nk'umusimbura wa Mutagatifu Petero intumwa, nta numwe wari witwa Petero mu izina rya gishumba. Ibi biterwa hanini nuko Kiliziya ishaka kwirinda kumugereranya na Mutagatifu Petero, ndetse n'ibikunze kuvugwa ko umupapa witwa Petero azaba ari uwa nyuma mbere y'imperuka. Iyo papa mushya towe, impapuro z'amajwi zongera gutwikwa hakoreshejwe ibituma umwotsi w'umweru, bikaba ikimenyetso cy'uko habonetse papa mushya. Mu minsi banziriza conclave, abadoda imyambaro Vatikani baba bakora amakanzu 3 y'umweru, amato, aringaniye ndetse n'amanini, kugira ngo bazahitemo ibereye papa watowe. Papa mushya ahita ajyanwa mu cyumba cyitwa Room of Tears, kiri iruhande rwa 16 Chapelle, aho yambara ikanzu ye y'umweru nshya n'inkweto zitukura. Nyuma y'ibyo papa mushya atangazwa imbere y'imbaga ibiteraniye mu rubuga rwa Bazilika ya Mutagatifu Petero intumwa, ari naho hatangarizwa ku mugaragaro amagambo azwi cyane agira ati: Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam. Bishatse kuvuga ngo ndabamenyesha inkuru nziza cyane, dufite papa mushya. Itorwa rya papa ryatangiye mu kinyejana cya mbere nyuma y'urupfu rwa Mutagatifu Petero, wabaye papa wa mbere wa Kiliziya Gatolika. Nyuma ye abandi bayobozi batorwaga n'abakristo b'icyo gihe, ahanini bahitamo umuyobozi ukomeye mu kwemera no kuyobora Kiliziya. Mu kinyejana cya 3 Kiliziya yatangiye kugira uburenganzira bwagutse, bigatuma itorwa rya papa rikomera ndetse rigira n'amabwiriza menshi. Mu kinyejana cya 11 Papa Nikola wa kabiri yashyizeho itegeko ry'uko abapapa batorwa n'abakaridinari gusa. Ubu buryo bw'itora bwakomeje gushyirwamo imbaraga mu binyejana byakurikiyeho, kugeza ubwo mu mwaka w'1621 Papa Gregory wa 15 ashyiraho amategeko asaba ko abakaridinari bagomba kwifungirana ahantu hamwe kugeza igihe batoye papa mushya, ndetse bakabuzwa kubona amakuru yo hanze kugira ngo hatagira ubashyiramo igitutu. Reka dusoreze aha makuru ajyanye n'urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francisco wapfuye kuri uyu wa mbere wa Pasika tariki ya 21 Mata 2025 azize uburwayi, akaba yatabarutse afite imyaka 88 y'amavuko. Mbifurije amahoro y'Imana.